Ka te hae te iwi ko tīmata te minita i ngā take mātauranga a he kia parata ki te torotoro haere i ngā kura o Te Arawa. I mawake ia i a mātau, nōna i te kura tuarua o ngā roto i o whata. He whakawhitinga kōrero me ngā tauira o te kura nei. A te rongo anō i ngā wapata me ngā moe a te kaupapa o te hikoe a te minita mātauranga i te ata nei. Ka kite tātou, ka rongo tātou te wairua pai o roto i tēnei kura. Nā reira, kāre i tūmeke i te mōhio ai kei te piki haere, kei te rewa haere, ngā whiwhinga tohu mātauranga i ngā tauira o konei o Rotorua Lakes High School. Tērā te whakamihi nui ki te puari kura me ngā kaiako o te kaha ki te hāpai i ngā take kura e whae ana i roto o te mātauranga me tērā atu hoki mō te reo rangatira. Ko taku tino tautoko me kōrero tātou katoa. Ahakoa kei roto i te kura, ahakoa kei roto i te kāinga, ahakoa i ngā nehe hanga o te hāpori. To be honest, I was impressed. We were really thinking this was just going to be a political game, to tell you the truth. But I think we were listened to. She knew about us. She'd done her homework. Engari ko te mea nui ke e ratāna ngā whakaaro o ngā tauira ki ngā kōrero a te minita. And she cares about the students and the education that we get, so I was really happy about that. She's very organised. I noticed how she had everything planned out. Whai muri atu nei tana haerenga mai ki tēnei o ngā kura. Arā ka haere anō te minita ki e rātu o ngā kura o roto o Te Arawa, tae noa ki te paunga o te rānei. I te ahiahi nei ka mihi a te minita ki te marae o Tamate Kapua ki o Hine Mutu. Ka harawa atu kia whakapiki ake a tātou katoa, me tōna karanga mo tēnā wero ki a mātou ngā mātua me ngā karaua me ngā kuia, tautoko a mātou tamariki. Tautoko mo a rātou mahi kei roto i ngā kura. Mēnā eke ai ki tā Te Arawa e manako nui ana, mā te wā e ki te ai, ko Hinerangi Goodman, mō te karere.